VimLady so e de letter tintin bi abeto abontin e de enti na VimLady etro letter wo say Dormaahene eyendro wo kasa ye fa eye Kofi Adoma woni nani e upra ye kwofo bebre na e accuse ne say ono hene no na wo ye na mpo ono nana hen nana no wo botu ana wo nso tuo mu kura da nti e no nwanwa sanka sama ana se eduma eye Dormaahene ekro ni di ya e de anuonyam hyem obeba na propaganda edisa Kofi Adoma kesi abekata soma ne mapa mo ye nyina eso akatama Kofi Adoma kesi abeye yi a ese ye nimguase epese go manim ase eye VimLady hu ye no se da bi we de mame reply na we wankasa wo no bi amekasa sebe na no so obi amekasa na anim nye fe enu nti wo tro lete e de bre eye Dormaahene se won kenkan na fe won ye akire emboa eye Kofi Adoma mientie VimLady ne lete no e wa pa de me keka mbra ase ade na najuma bedu won kwaso wo nana nanso we die eye wa oba Kofi Adoma wani o oya bunu ni Kofi Adoma wani ya bunu ni Kofi Adoma wani esan di ofa munti no dane da adwe ba ne tima ne se onyanka na ka wewu Afia transfer so onyanka na ka wewu onyanka na ka okọ na last night kra no Kofi Adoma wani tie se wo osagefo ose ade na najuma bedu ka se ena de ato no Kofi Adoma wani propaganda na nkofo de ye na wo ntutuo no na Kofi Adoma wani abembu ye se na pa no tumi kasa asem we fa no intend of VimLady choice Kofi Adoma due na menu wate wo the whole life ko promote bu no ena afei de amafo accuse you se wo ade ato aha wani no propaganda no mo de ye or say ono VimLady no now also ni Kofi Adoma wani gina phone so throughout the night and I pay so of Kofi Adoma wani no na pasate de na pa of Kofi Adoma wani calm me down Kofi Adoma wani ye broken chese or here won kwa na Kofi Adoma wani di there's the family members running through the streets of Accra and Tema so mo pay emergency drugs e de ma Kofi Adoma wani se na be Kofi Adoma wani betu ya manage a crisis no ofemu no na Kofi Adoma wani 7 surgeries enya hwekra no nka owuni se kan najuma bedu nyatima say emeba pe Kofi Adoma wani so najuma bedu say propaganda enti o say yeru najuma bedu wadaro ma ye pawo chaw wo ba Kofi Adoma wani ni kata efra ayo ba o na Kofi Adoma wani o ma flying to outside just said the next few weeks ya no obeka kwa the 8th surgery to so ba ko mienu miensa enai enum ensia enso enwotwe enti osre nana nyame mpengu entwen ansa Kofi Adoma wani sebe adani benku so ansa na oba be kase afei de obekasa anasa afei de obebu Kofi Adoma wani so ho letter no wa insam so wo mpa ai me da se ekwentwani akra